تماشوان انهجا برنامه 100 سالی یا ترکیه سکنا دستلاتی تایبتی آک پارتی و یا اپوزیسیونا ترکیه. هم در باسی آنکره دوین آلاتیم فراد دامزرینری پارتیا پیشروجی و پارلمانتری بری میوانی منه سلاف بوده بریز فراد دسپیکی ده دخوازم میپرسی بکم سرکومار اردوان تابلوی کی وینی کی گلک جوان جبو ترکیه راخست برچاوان دوهی 200 سالیا ترکیه'de hun çava dibinin evvine rast da gelu. Evet. Şimdi bu resim tabii tablo resim برسر کوماری yani 20 yıl iktidarı dönemi 20 ساله کود ده سالات دایه ده همو هل بجارتن ل پیشی و پاشی دیچه هم بری ملت ترکی وی که نشانی خلکی ده وی دزانن اوه دخوازه کو نتیجه هل بجارتنه و جبو خبکشینه اوه کاری کیه وی کاری دکی bakış açımız bu. Yani gördüğünüz kadarıyla دیتن اما evet تشتکی نو نگوت ویزیونا ست سالیه ما دخواست کو کسکی کو تشتکی کو نگوت به نکر به تشتکی خصوصی کو بکرن بیجه جبو ست سالیه ترکیه انسانیت ما لفی داره یانجی لولاتین جینارین مل روشلاتا نافراست چوا کو گود دیتنه کی جبوانا هبه ما او دخواست لی حیف کو اف نگود جاره کدن جبو کامو اوین با اوایی که جوان پیشکشکرن کر وکو پیشکشکاره کی پارتیه که وکو سرو که ترکیه وکه ارگانیزه کی بوی اوای درکت هم بریمه کارک بوش بو پروپاگنده دکر. برزا لاتین فرات AK Parti jibo ve merasima xwe bangî partiya Deva, partiya Siberojê û HDP nekir. Çima nekir? Yani un çi fikirtin bangî van partiya nekir? İşte yanlışlıklardan biri de bu zaten. یک جخلتی نوی zaten ev bu eğer ev proje 100 سالین Türkiye ben vizyona 100 سالین Türkiye be de bu hamu velatien Türkiye be taybetji partiyen siyasi ligör desturi bejdar bu ban ve her vaha gazivanjik kirba çima دخوازنا کرن جبرکو اف هیا نهاد ترکیه دم مرجع اکنومی گلک خرابن جیان گلک زحمت و هر وها ولات جی لهم بردر کتنا لی دسالات خود خابینه وکو او دبینه دبیجا گروانا بینم از خود بچوک دکم یک جی پارتین کو گلک جی ترسی پارتیا پاش روجه و هدف هر وها دیوای بوچی چون HDP Roşilata kısmaki mezin denk da AKP AK Parti'nin son yıllarındaki salin dawiye siyaset AKP hatı guhartin gotinin ve kriyarin ve her vaha guhartina serukin bajervanyan lwa nafçayan خلق جخوات وركر خالدوي جهره صدل الصدي قوتنين وي جواز بون عشتي براتي هاتا فاشیزمی و هر واقع پرستیه جبر ویه که AKP کرد گلک هبون و کمن جی دمن بوری ده کار دکر جبوا AKP جبر کو سیاست کی درست بو لیز 10 سالین دست پیکه ده و هر وها دیتناوی جبو خلکی جبو همو بابتان گلکی باش بو جبو همو آلیان جی وکی یک کار دکر و هر وها وکم مروف جیان هبو
حتى Dil yasağı özel getirdi rahmetli. سیاسی یاسایەک هەبوو ئەو یاسایەژی ڕاکرد و تەرەتا کوردیژی ئێنا ڕۆژەوێ Ciddi bir diyalog ulaştı. دیالۆکێکی باکژی هەبوو لەگەل خەڵکی کورد Bütün mütedeyyin Kürtlerin و گوتنی نوێژیش بۆ هەموو کوردên مسلمان و هەروەها متەدەیین کەتناوە دلێواندا لێ پشمان بوو پشتڕە دەما پۆشمان بوو پشتوەیەکێ نابێژم هەموو کورد لێ دناوە شعورە خەلکی ئەو دیار بوو و سیاست هاتە گواردن دناوچەیەدا بەتایبەتیژی خەلک وەک کورد gelek hejê Recep Tayyip Erdogan dikirin lê piştre dûrketinek çêbû û hizir kirin ku ev deng ji bo kê diçin ji bo HDP diçin ji bo parta Siber Rojê ji bo devayê diçin lewra rawestiyanek seknek xisûmetek heye di navbera wan û van partiyan de û gelek tûre dibe ji vê yekê eger ne Siber Roj û deva xelkekin ku li gel wan a heval bûn siyaseta durust ya baş pêşkêş dikir Recep Tayyip Erdogan hevalên xwe derkirin û herwiha hindek hevalên nû anîn û partî çêkir بله برێزە لاتین فرات نوها ترکیە di proseya hilbijartinan de gelo guherîn di desthilatê de Tirkiye wê çê bibe û guherîn di siyasetê aborî maf û azadiyan de jî li Tirkiye wê çê bibe tu çi çaverê dikî Evet. Şimdi şöyle نها وها بێژم di Tirkiyeyê ji bo vê helbijartinê qenata min ev e ku Tirkiye ji esas were guhertin di televizyona we de li helbijartinê Stenbolê we ji me re guhûnçewa dibînin me wek xelek ez de moşê debûm lê rojhilatê Tirkiye weke dizanin li wêrê geriyam û digerim پێنج ڕۆژ بەریان هەژی ئەس لە کۆنیایە بووم خەلک دەما چنە سەر سندوقا لە تورکیە دەسەڵات وێ تەمام وەرە گواردن لە هەموو هەلسەنگاندنێن جڤاکیژی ئەف یەک هاتیە دیارکردن و ئەوژی دزانن ji ber ku yekem Recep Tayyip Erdogan weke mehafizkar خسارت dibe û herwiha Kurda xesaret dike û herwiha Diyanetê jî xesaret dike. Ez ê bibêjim weke AK Partî jî li bin sexfê AKP jî dûr dikeve dema ku dûr dikeve ew dikeve nav medyayê ev dibe rojeve dizanin ku jiyan gelek zehmet enflasyon gelek zor bûye û kiryarên hikûmetê jî tiştekî nakin û ev tên nîşandan weke operasyonên wê yên ku li derve dike dibêje min faiz anî xwar tişteke ku haykiriye ji bo siyasetê rasta faizê tên xwarê lê ji aliyekê dî karîgerî li ser xelkê nabe li ser wan nabe ku qer dibin ji bo kê baş e bû banka û ji bo wan kesên ku di nava bankê dane ev parên ku hene ziyadtir faîzekê baştir dikin ji bo şirîka ji bo xelkê 35 heta çilê ev berdewam e li dunyayê nayê dîtin jîngeheke ku ev xelkê henê pareyekê baş qazanc dikin evên ku faîzin faîzekî baştir dibin ne faîzin tiştekî nabin para xelkî para Tirkiye qîmeta xwe ji dest dide 4 lîreyan bûne 13-14 lîre niha hûn dibînin we her wiha hinartiyên Tirkiye 167 careke din dehênîte derê anînên me gelek zehmetin gelek giranin dema giran dibin welatî jî dema diçin dibin
Bu da چلوادهی هجار دبن iktidarın لورا تو aleyhine olan ببینی bir یا durum ve نبینی vatandaş درومه کرو شکل çok جبوده çok صلاتی چه بویه yani و خلق çok جی şikayetçi. گلک Her yerde نیگرانن bu, جوه کی emin لهر olun, جهه کی اف بابت تی gördüğünüz آزراندن kadarıyla kamu araştırmaları امین da بن yapıyor, کو yerli, وک yabancı ام araştırmaları. دبینن و هر و آنکتن لبردست Aldığımız Ben- zaman همو bugün mevcut به هفروه کی iktidarın oy دبیجن yani kayıp oranı ریجه aşağı yukarı دنگان 40-45 falan varmış. چل چلو پنج صده کم دبه ده صلاتی بله برز آلاتین و اگر وهاد دبه بله برز آلاتین فرات بله ده خسارت بله آلاتین فرات برز آلاتین فرات دخوازم بپرسم 100 سال کمارا ترکیه بودی به 100 سال دبه زاروکین کرد سالا 2023 دی بکاربن بزمانی خوی زکماکی پروردهی ببینن لترکیه Vallahi böyle giderse Vallahi göremez. eğer vaha Şu biçe, anda gördüğüm hun kadarıyla nabinin, ben em onu nabinin. bekledim. 100 yıl vizyonu diyor. 100 yıl من او چاوره دکر کود ست سال ویزیون ده اوه که حکومت اکری پروپاگنده و گوتن و کمبونن و بحثوه که دکر ما چاوره که دکر کو ویزیون اوه ست سالا چاره سر بابت کرد وره کرن و هر وها آشتی و براتیا کرد ترکیه چوا چه دبی ما چاوره وی دکر و هر وها خلق چوا دچن نافر جیانکا بسعادت و رفاهت ما چاوره وی که دکر ما به چاوریوی که دکر کو بابتین وانده با انفلاسیون دهبه چوا خلقوی باشتر بجیانوا ما چاوریوی که دکر دسپیک ترکیه و هر وها لهمون افچه چوا دی براتی چه ببه ما چاوریوی که دکر 100 سال روشالات نورس خوین دجره درجه ترک و کرد و خلکندن خوینوانا درجه فارس و عجاما عرب فلسطینی خوینوانا درجه و هر وها یهودیجی خوینوان درجه چوا اشتیک تی نوا و روشالاتا نورس تمادو بسا 100 ویزیونا 100 سالا دکی و هر وها ترکیه ولاتا که مزنه و هر وها ولاتا که دنواناتوی دا سپایی که باشه تا ویزیونا تجربو و اشتی چیه دوی تا بحث بکربا چوا توی تأمین بکی چوا اف براتی بی ور روجفه چگو حیانها بله دفجوی برده ترکیه لناوا خوشی جوازی هیا چند سالن اوین کود ناوا اکا پارتیه دابن نها وان وکا دجمن دبینن وکا خاین دبینن بوی اوای سیاستک دبه سیاستک وهانا با 100 سال دوی براتی هبی آشتی هبی و هر وها بله 100 سال دوی سیاستکی و هبا بوی اوای مچاوره وی که دکر مندی هوالی هیجا بله بله سپاسیاتت کم برز آلاتین فرات یکیش دام از رینره پارتیا پیش روشه هر وها پارلمنتری بری